Dios pagmunakuyninpi napaykamuykichisq tukuy qankunasta. Qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yupayninqa kashan chunka uqniyuq. Kay sábado chunka tawayuq septiembre killamanta. Titlontaq nishan patamanta yachay. Dios manta miñakusunchis. Allinta hap'iqanapaq kay yachaqayta. Orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Introducción. Kay Juan p'anqapi hatun yupaynintaq kashan chunka qanchisniyuq huch'uy yupaynintaq tawa chantapis soqtapiwan. Noqa kay pachapi qanta hatuncharqayki imaraykuchus imatachus ruwanayta kamachiwasqaykita hunt'aniña. Kay pachamanta qowasqayki runakunaman noqapichus kasqaykita riqsichirqani. Paykuna qampatapuni karqanku qopuwarqankitaq paykunataq nisqaykita kasurqanku. Diospaq palabranqa nishawanchis. Kay pachapiqa noqa qanta hatunchayki. Jesucristo nirqa chaytaqa tatanman nisharqa. Imatachus ruwanay karqa chaytapis hunt'ani. Payqa ruwarqa Diospaq kamachiyninta. Kay pachapiqa pay hunt'arqa tukuy imatachus tatan nirqa. Kay pachapitaq pirunastachus quwarqanki paykunatapis yachachirqani riqsichirqani kamachiyniykita. Paykunapis nisqaykitataq kasukurqanku. Kay hanaq pachamanta yachachiyqa yachachiwanchis. Allinmanta maypichus kashan sumaq kusiyqa. Imaynatachus noqanchis kusisqa tiyakunanchis tiyan. Chantapis pachapitaq haqay hanaq pachapitaq kusilla qanqa noqanchispaq. Chayta hamurqa yachachiq tukuy runasman warmisman imaynatachus tiyakuna kawsakuna tiyan kay pachapiqa wawan riqsichiwarqanchis imaynatachus tiyana tiyan kay pachapiqa. Chay kawsaytaq noqanchista ruwawanchis. Noqanchispi imaynatachus kawsana tiyan haqay hanaq pachapi. Wiñay wiñaypi kaypi noqanchis preparakuna tiyan. Kawsanapaq haqay patapi. Jesucristo hamurqa yachachiq chaykunastaqa. Pay tiyarqa kay pachapi disipulosninwan chay runaswan hinallatataq noqanchisqa tiyananchis tiyan. Chayta yachaqananchis tiyan. Haqayman ripusunchis. Chay kashan chay yachachiqa hamushan haqay patamanta. Chayta hap'aqasunchis yachasunchis. Amén. Ñawpakaq tapukuytaq nishan. Imataq haqay tukuy tata Diosmanta hamuq ñawpakaq yachay. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio. Pay kutichimunqa haqay Cochabamba llaqtamanta. Kayratupi qhawarisunchik ñawirisunchik kay lección 11 nin castellanopiqa titulunqa comprensión de lo alto.
entendina kashan hapigana kashan chay hay alto cielo manta hamon achayta. Necesitamos centro del mensaje evangelística o evangelio en su mena kashan Juan charegonin kay pega Juan 17, 4 y 6. Dios tata kachamor kawawanta kay halpapataman y kay halpapatapita kawsanampaj chay kawsaynin kawsasqanwan hatunchananpaj tatanta. Y noqanchej kikillantaj ejemplo noqanchejpaj pay kawsarqa kay halpapatapi y noqanchejpis kikinta kawsananchejpaj paypaj Señorinchej Jesuspaj. Entonces chayta niwanchej willawanchejtaj haqay llampa tiempo kunan kay tiempo y imachu samunqa hayman chaymanta tawawaranqa wata huchapi y recienraq Señorinchej Jesús tatanqa kachamurqa kay hallp'apataman kawsananpaq chay kusikuy kananpaq runa masipaq nuqanchikpaq illaqtanpaq chayrayku wawanta kachamurqa kawsananpaq kay hallp'apatapi niwanchiktaj palabranpiqa nuqaykuqa Cristumanta willarqayku tukuy runasta yuyaychaspa tukuy yachaywan yachachispataq ajinamanta tukuy runasta Cristopi allin wiñasqata rikurichinaykupak. Entonces runaqa sumaqta wakichikunanpaq, runaqa sumaqta kusikunanpaq. Chayrayku nin preguntaqa nispahinata nin, ¿cuál es el propósito principal de la sabiduría que viene de Dios? Imataq chay propósito. Propósito niyta munanqa es chay adquisición castellano parlaytaqa adquiere uni hap'iqay chay yachayta Señorinchej Jesús manta hap'iqay imapaq willananchikpaq Señorinchej Jesús manta kawsasqanmanta willananchikpaq yachachinanchikpaq Señorinchej Jesús paymanta runa masinchikman hinamanta a veces ninqa k'amirinapaq y chantapis chay yachayqa hamun Señorinchej Jesusmanta cielomanta pacha hamun chayrayku chay ch'uwa palabra Señorinchej Jesuspa palasqanqa ancha ch'uwa chayniyta munan puro limpo ya chanta kallantaq paz sunqu hunt'ay Señorinchej Jesús chantapis kallantaq nin hinata sumaq kuyakuyniyuq misericordioso nin castellanopiqa chay tukuytaqa Señorninchej Jesús haywanchik y paymanta ayachakunchik mana kanchu Señorninchej Jesusqa chiqninakuy phiñanakuy mana kanchu Señorninchej Jesusqa uqa hatun kani uqa wichik mana kanchu tukuypis igual kanchik nuqanchik Señorninchej Jesuspiqa chayta niwanchik palabranpiqa y mana kanchu Señorninchej Jesuspan kawsakunchikqa hipócrita o puraq uya wakinqa ahina kanku hawamantaqa sumaqta palarinku pero ukhunpiqa mana chayqa mana kanchu Señorninchej Jesusqa karqa ejemplo nuqanchikpa entonces chay kusikuy kasqa nuqanchikpaq chayrayku niwanchik kay palabranpiqa hinata niwanchik castellanopiqa kay Colosenses 1:28 piqa kichwapiqa leerinchikña nin hinata el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Ve? Amonestar. Yachachispa. ¿Ve? Chayta niwanchik tata Diospa palabra. Manchay k'achat palawanchik kay uqkaqta pukuypi kay lección chunka uqnihupiqa. Tata Dios bendición palabranta. Amén. Pachi, Pastor Demetrio, allen kutichisqaykimanta kayta pukuyta.
Napaykamuykichisq tukuy pichus uyarimushanku Cochabamba llaqtamanta. Iskay kaq tapukuytaq nishan. Ima iskay ruwaytataq ruwan Señorpaq parlaynin? Kay tapukuyta qosunchis hermana Ángela pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi chaymanta kutichimunqa. Allin p'unchay kachun hermanos maypich tarikunkichis Bolivia suyo enteropi saludamunkichis entero hermanosman hermanasman allin p'unchaypuni kachun hermanos qankunapaq. Kay paqarinpi entonces leerisunchis watijmanta kay lección watukuy kashan iskay watukuy tokawanchis entonces qhawarisunchis chayta imatachus nishawanchis kay Diospaq palabranpi. Kay watukuyqa nishan hinata ¿qué doble efecto produce la palabra del Señor? Ima cambiotaq imatataq ima cambio kan ñuqanchispi kay Tata Diospa palabranta riqsiytawan nispa nishawanchis ¿sí? Ahina kanman kay Colosenses librupita nishawanchis ahinata hermanos qankunaqa Cristoq sumaq yachachisqanmanta amapuni qunqaychischu. Mana chayqa Diospaq qusqan yuyay yachaywantaq puraqmanta yachachinakuychis k'aminakuychistaq hinataq Diosta tukuy sunquwan pachis nispa salmoskunata yupaychana takikunata chanta Santo Espiritu yuyaychasqan takikunata ima takikuychis nin entonces kay leesqanchisman hina niwanchis ahinata kay Diospaq palabranta riqsiytawan Tata Diospaq palabranta riqsiytawan amapuni qankunaqa qunqankichischu. Antes ninqankunaqa yachachinakuychis puraqmanta k'aminakuychis nin Diospaq palabranqa k'aminakuychis chantapis tukuy sunquykichikwan pachis nichis nin agradeceychis Tata Diosman takispa takiy nin salmos cantico chay takikuy salmos chaykunata takiy nin imaynatachus chay Santo Espiritu yuyarichiwanchis nin entonces tukuy kusikuywan tukuy sunqunchikwan ñuqanchisqa Tata Diosta yupaychana tiyan manchay agradecesqa kananchis tiyan ñuqanchis hermanos hermanas chayta nishawanchis kay palabranpi entonces mana qunqananchischu tiyan imatachus yachachiwanchis Diospaq palabran k'aminakuspa nin mana k'aminakuspaqa phiñanakusunchu sinoqa yachachinakusun exhortanakusun k'aminakusun entonces por ahí pantaytapis entendisunman ma allinta entendisunmanchu entonces qhatu chaykukuytawantaq rin entonces puraqmanta yachachinakuna k'aminakuna ahina astawan yachaytawan rin kusispa Tata Diosta servikuna hermanos pachis nina pachis niyta nin agradecinay Tata Diosta tukuy sunquwan hermanos hermanas kay notanpiqa nin kay Tata Diospaq palabranqa nin manchay regla de fe doctrina sana nin sumaq allin regla hina reglaqa imaynataq chiqan ahinata ñuqanchisqa Diospaq palabranta recibiytawan creenanchis tiyan fe niyta munan creena tiyan tukuy sunqunchikwan mana kanchu nin ni ima libro kay Diospaq palabran hinaqa ni uj libro ni ningún libro ahina hatun yachayniyuq hatun poderniyuq mana kanchu waq libro qhasichamay librostapas leesunman pero mana Tata Diospaq palabran Biblia hina kanchu hermanos manchay poderniyuq manchay atiyniyuq Tata Diospaq palabranqa manchay atiyniyuq yachayta quwanchis chantapas educawanchis
Ajena hermanitos, entonces chayrayguta noalles manche agradecidanchis kashan Tata Diosman, manche kusikuywan Tata Diosta alabakuna tiyan, chayta nishawanchis kay iskaykaq tapukuypa hermanos. Pachi, hermana Ángela, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Santa Cruz llaqtamanta. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Ima sumaq kusikuytataq haywan haqay hanaq pachamanta yachay. Kunanqa kutichisunchis kay kinsa kaq tapukuyta. Ñawpa kaq Timoteo p'anqapi hatun yupaynintaq kashan tawa huch'uy yupaynintaq chunka kama. Chayrayku tukuy sonqo sinch'ita llankanchej hinataq mayta kallpakushallanchejpuni imaraykuchus kawsaq Diospi atinikuspa yanapana wanchejta suyakushanchej Diosqa tukuy runata qespichiyta munan astawanqa pikunachus paypi atinikunku chaykunata. Chay imakunamanta yachachiy chanta kutinta nin tukuy kasunankuta. Tapukuytaq nerqa ima sumaq kusikuytataq haywan haqay hanaq pachamanta yachay. Chay sumaq kusikuyqa noqanchispaq tukuy pichus creekuqkuna kashan maypichus noqanchis ripusunchis sumaq kawsayman. Noqanchis suyachanchis Jesucristo kutimunanta. Chaypita noqanchis ripusunchis haqay pataman, hanaq pachaman, wiñayman. Kay pachapiqa noqanchis llank'ashanchis, preparakusanchis, ñak'ariywan tiyakunchis. Chaypitaq noqanchis Jesucristoqa yachachiwashanchis. Imaynachus kashan haqay patapi, imaynachus kawsana tiyan kay pachapiqa. Pay karqa ejemplo noqanchispaq. Chay sumaq kusiyta qowanchis noqanchisman. Sichus qan hap'iqanki chay sumaq kusiyta ripunaykipaq haqayman, uyarinanchis tiyan, yachaqananchis tiyan Diospaq nisqanta, Diospaq kamachiyninta. Jesucristoqa mana parlarqachu imallatapis. Payqa yachachirqa imachus noqanchispaq kashan importante caracterninchis cambiakunanpaq allin kawsawkunapaq haqay patapi. Chay yachachiyqa chay cambio noqanchispiqa allinmanta riqsisunchej imaynachus Diosninchis. Chaypitaq astawan kallpachawasunchis ruwanapaq chiqanta purinapaq, chiqanta parlanapaq. Pay parlarqa allinmanta chiqanmanta imaynachus kawsakuna tiyan kay pachapiqa, imaynatachus purina tiyan paypaq hina, Jesucristopaq hina. Chaypitaq runasqa kasunchis kawsaypaq. Qan munankichu tiyakuyta haqay hanaq pachapi? Sichus munanki hap'iqana tiyan, yachaqana tiyan Diospaq nisqanta. Amén. Tawa kaq tapukuytaq nishan. Ima qorisqa hina sut'itaq kanan tiyan kay p'anqanchikpi? Chantapis imarayku? Kay tapukuyta qosunchis hermano Guido, pay kashan haqay Mendoza llaqtapi, chaymanta kutichimunqa. Pachi, hermano Richard. Imaynalla munasqa hermanos, Dios tatanchik munakuyninpi napaykamuykichis kutitawan
kunanqa kutichisunchis kay tawa kaqta pukuyta. Imaynatachus kay segunda Timoteo p'anqapi niwanchis hatun yupayninpi kimsa huch'uy yupaynintaq chunka suqtayuq. Tukuy qillqay Diostatanchikta hanaq pachamanta. Allin yachachaypaq, chiqanchaypaq, kuskachaypipuni. Kay tapukuypiqa uq regalumanta parlawanchis. Kay regaluqa nin qhawakunman, uyarikunman, t'uqpikunman. Imataq kay regaluqa? Kay regaluqa Diostatanchikpaq palabran. Kay palabraqa hanaq pachamanta quwanchis nuqanchispaq. Kay Diostatanchik palabranpiqa yachachiwanchik el plan de salvacionta. Jesusmanta Antiguo Testamentomanta hasta Nuevo parlawanchis. Paylla sumaqllanqa. Payta nuqanchis riqsina. Paypi confianzanchikta churana. Chantaqa ahinata Jesusqa vidanchikta kawsayninchikta transformawasunchik. Sichus nuqanchis mana kusallanpi purisharqanchis, payqa sumaqllanpi churawanchis. Payqa sumaqllanpi purichiwanchik. Chayrayku nuqanchis hermanos, hermanas, sapa kuti, sapa día kay Diostatanchikpaq palabranta ñawirina. Ñawiriqtinqa tukuy runata yachachina. Kunan munasqa hermano noqa invitayki, sichus kay palabra qan riqsinki, qan ñawirinki, waq runastawan yachachimuy. Amén. Pachi hermano Guido, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykumunkichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Argentina suyumanta. Pesca kaq tapukuytaq nishan. Ima qallariykuna kamachiykunataq allin hap'iqanapaq chay yachayta Diospaq qillqasqanmanta. Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Pay kashan haqay Yallawa llaqtapi, chaymanta kutichimunqa. Chay kachun entero hermanospa que sábado diapi qhawarikusunchis nuqanchis Dios palabranta kay Lucas p'ankapi hatuninpi chunka uqniyuq huch'uyninpi kay hinamanta nirqa kuti Jesusqa Diosmanta mañakuyta tukuqtin uqnin yachachisqan nirqa Señor yachachiwayku Dios tatamanta mañakuyta imaynatachus Juanpis yachachisqasninman yachachirqa ahinata nispa nirqa. Entonces kaypiqa nin Señor Jesucristoman mañakurqanku kay apóstoles nin imanispa yachachiwayku imayna orana, imayna mañakuna, imaynataq nuqanchis kay Pata Diosmanta mañakuyachishunman yachayninta nispa. Qhawallasunta kay Nehemías p'ankapi hatunpi kasan pusaq huch'uyninpitaq kasan qanchis y pusaqwan kay hinamanta nillanta kaypi runasman leymanta yachachisqasqanku kay Levita Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetal, Abdías, Masías, Kelita, Azarías, Josabel, Amán, Pelea, Ima. Chay kalmaqtaq runasqa kikinpi sayapallapuni kasarqanku. Paykunaqa hatunmanta leerqanku Diospaq liynin qillqisqanta libruta. Leesqankutataq allinta sutinchaspa runaman entiendichirqanku. Entonces kaypiqa nin nuqanchis hermanos ni manchay necesario nuqanchis kaypiqa yachayta nuqanchis kananpaq mañakunanchis tiyanin Tata Diosmanta. Tata Diosqa
Pero imaynata turismanta mañakusuman oración mañakunanchik tiyan que tatay yachachiwayku mayqanchik sumaqta. Mana chayllachu nin hermanos noqanchikpiqa yachachinallanchistaq tiyan, willarinañanchik tiyan Dios palabranta. Willarishpaqa noqanchik astawan kallpachakusanchik, noqanchik mismo astawan yachayta hapikusanchik. Imayntachu kaypiqa kay Nehemías kay sacerdotes leerqanku libro leytaqa imayna nin runa entiendenanpaq hinapuni nin. Runa hasta sumaqta entiendenanpaq, sumaqta paykunaqa willarqanku, hatumantataq parlarirqanku. Kikillantaq kanan tiyan noqanchikpi hermanos, noqanchikqa hatumanta leerikunanchik tiyan, sumaqta runata entiendechinanchik tiyan. Chay noqanchikmanta charayku nin Zapadia Dios palabranta qillqashqanta leyanchik chayqa qhawrikunchik chayqa zapadia Dios manta estudiarikunchik chayqa nin Tata Dioswan uqlla kanchik. Tata Dioswan zapadia nin. Charay noqanchikqa charayku diamanta dia astawan Jesusmanta yachaqashanchik. Tata Diosqa hermanos mana runataqa ninchu qam yachayniyuq kanki, qam mana yachayniyuq kanki, mana chayta ninchu. Tukuy entiendia tisuma nin Dios palabranta. Imantachu pastor o hermano entiende kikinta nin tukuy entiende tisuma. Mana Tata Diosqa hina yachachishaqi, pero chay entiendinapaq ima runanchik tiyan, orananchik tiyan, yachachinanchik tiyan, sumaqta kallpawan noqanchik leyikunanchik tiyan, chaytapas nin sumaq entiendechina tiyan nin runataqa hermanos nin. Iglesiapipas sumaqta hermanosta entiendechina tiyan, kay hinamanta nin Dios palabranta kay kashan, hina qillqashkashan, hina ruwashkashan, noqanchikqa sut'inta nin parlarinanchik tiyan. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén hermanos. Pachi, hermano Juan, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichisq tukuy pichus uyarimushanku haqay Potosí, Llallawa llaqtamanta. Soqta kaq tapukuytaq nishan. Pitaq atin hap'iqachiyta chiqan yachay hanaq pachamanta kay runaman chanta imatataq yachachin Señor ninchis? Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso baykashan haqay Caranavi llaqtapi chaymanta kutichimunqa. Munasqa hermanosni hatun napaykuy tukuy qankunapaq kachun Tata Diospaq sutinpi. Kunan kutichisunchik kay suqta kaq tapukuyta, kay Salmos p'anqawan hatun yupayninqa kashan kinsa chunka iskayniyuq huch'uy yupaynintaq kashan pusaq. Ahinata Tata Diosqa niwanchik. Ñawiyqa qan qhawarisqalla kashan, yuyaychasqayki, yachachisqaykitaq imaynatachus purinaykita. Ahinata Tata Diospaq palabranqa niwanchik. Noqanchik kutichisunman kay tapukuyta, ahinamanta nishawanchik, pitaq yuyaychawanchik noqanchik kay chiqan yachayta hap'inanchikpaq. Yuyaychawanchik kinsa cosas. Uqqa kay naturaleza Tata Diospaq ruwasqan tukuy sach'as, tukuy animales, lumas chaykunata noqanchik rikunchik, chay noqanchikman yuyaychawanchik pichus kay tukuy imata ruwasqanta. Chaymantaqa yuyaychallawanchiktaq Tata Diospaq palabra, castellano qallupiqa ninchik Biblia. Chaylla yachachiwanchik kay naturaleza Biblia, chaykuna yachachiwanchik Tata Dios kawsasqa kasqanta. Chaymantataq imatataq yachachiwanchik? Jesucristo yachachiwanchik imaynatachus purinanchikta. Payqa niwanchik yachachisqaykitaq imaynatachus purinaykita. Mana payllachu yachachiwanchik. Tata Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, chay kinsantin sapa p'unchay noqanchikta yachachiwanchik kay chiqan ñawñatapuni purinanchikta. Ahinamanta kay tapukuyta
noqanchik kutichisuma. Tata Diospaq palabranqa nin kay chiqan ñanñata purinanchikpaq o kay ch'uwa yachayta yachaqananchikpaq Tata Diospaq palabranllamin chayqa. Chayta noqanchik churananchik tiyan ñawpaqman pay noqanchikta yachachinawanchikpaq sapa p'unchay. Ajinamanta chaylla noqanchikta educay atiwasun sapa p'unchay Tata Diospaq ñanninpi purinapaq ajinamanta tukuy Tata Diospaq yachachisqasninta yachaqanapaq. Munasqa hermanoy, Tata Dios yanapawasuchun sapa huk noqanchikta y yachaqakunanchik tiyan Tata Diospaq ruwasqasninkunamanta ajinamantataq paypaq parlayninta sapa p'unchay ñawirikuspa. Tata Dios yanapawasuchun sapa huk noqanchikta. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kayta pukuyta. Napaykamuykichis tukuypichus uyarimushanku haqay La Paz llaqtamanta, Caranavi llaqtamanta. Qanchis kaqta pukuytaq nishan. Mayk'ataq atikun yachayta imachus pashashan muyuri ninchikpi. Kayta pukuyta qosunchis Pastor Corsino. Paykashan haqay Santa Cruz llaqtapi, chaymanta kutichimunqa. Munasqa hermanos, hatun saludo tukuy qankunapaq kay Santa Cruz llaqtamanta pacha. Tiapuanchis leccioninchis 11, lección 11, kay qanchiskaq tapukuyman hina, Diospaq palabra nin mayk'aqtaq noqa entendeyman imachus pasasqanta muyuynipi, ya, muyuynipi may imataq pasashan. Imataq pasashan kay llaqtanchis ukhupi, ya, kay país ukhupi, waq paískunapi imataq pasashan, imaraykutaq chay hina problemas kay sociales, guerras, ongoyguna, chay sequías o maparamunchu, wakin lugarespega, inundaciones, wakinqa ongoyguna rukhurimun mana al final maya chanchichu imawanchis hampikunanchista. Entonces chaytaqmi mayk'aqtaq atisunman tukuy chaykunata entendeyta Diospaq palabra nishan hinata. Entonces kay Salmos libropega nin noqanchisqa chimpaykunash tiyan Tata Diospaq santuarionman, Tata Diosman, Jesucristoman chimpaykunash tiyan si kaykunata entendeymunaspaqa, porque Tata Dios dirigen kay mundota, Tata Dios dirigen destino kay mundota, runasta dirigen, paískunata dirigen. Entonces, únicamente Diospaq palabranta le espaya atisonman entendeyta imachus pasashan kay mundopi tukuy chaykunata. ¿Ya? Entonces, Diospaq palabran noqanchistaqa sumaqta yachachiwanchis chay cosasmanta. Si mana noqanchis Diospaq palabran leysunchis chayqa, mana atisonchu entendeyta. Nipuni yachasunchu imaraykuchus tukuy kaykuna pasashan chaykunata. Imaraykutaq familias inestables, familias malta causanco, wawas malta causanco. Entonces, runapes manaña respetanakunchikchu noqanchis pura. Entonces, imataq pasashan, imataq al final, imaraykutaq tukuy kaykuna pasashan. Entonces, chaytaqa entendesunchis únicamente nin Diospaq yanapanwan, Espíritu Santo yanapanwan. Entonces, atesunchis entendeyta tukuy imachus pasashan kay muyuyninchispi tukuy chaykunata munasqa hermano. Así que munasqa hermano, entonces qampis Diospaq palabranta leere, qutuchakuy Diospaq wasimpi, santuarionpi, ahinamanta astawan yachakunaykipaq, ahinamanta preparasqa kanapaq tukuy kaykunaqa apuntashan Jesucristo hamuyninta. Tukuy kay profeciasqa ni anunciashanku Jesucristo hamushanña, Jesucristo hamushanña. Y por lo tanto, noqanchis preparakunanchis tiyan tukuy chaypaq. Pachi Pastor Corsino, allin kutichisqaykimanta kayta pukuyta.
Tawan napaykamuykichisq tukuy pichus uyarimushanku Santa Cruz llaqtamanta. Hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqayta. Nuqanchisqa apananchis tiyan Diospaq palabranta kallpachakuspa, chiqanman rispa, mana yapaykuspa astawanpis chayqa nuqanchistaqa libres ruwasunchis Señor ninchikpi. Chayqa nuqanchispiqa llank'anan tiyan kutirichinawachis tiyan carácter ninchikta sumaq kananchikpaq Jesucristoman hina. Chaypitaq nishawanchis kaypiqa atinchis tiyayta haqay hanaq pachapiqa kawsaypiqa. Ama qhipakunachu tiyan. Astawanpis kuskachakuna tiyan allinmanta Jesucristoman. Paypi kashan salvacionqa. Pay kutimunqa. Chaypitaq apawasunchis tukuy pichus creykuqkuna. Tukuy pichus palabranta apan chiqanmanta. Allinkachun tukuy qankunaspaq. Bendición t'akakamuchun tukuy pichus uyarimushanku. Amén. Munasqa tatay, qan kashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawashniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawashniykita yanapay tatay, kallpachay, Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawashniykita. Qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.